me akosio kuma enum ye mede chacha na minya bi amedi iti be me na me hu wa ho feda Bible mu Goliath before nyame ba be curse Lucifer no na ho fa no de te heaven e bi na wukura into oba besia etumi akan 300 Ghana cedis eni kura ne maboa ye den ye tade a ye nto bra obi ma 300 Ghana cedis ya obebu ntwira do na sa bre 300 Ghana cedis anu oba Akoma FM sajine kodi no asem we dia no de oboa agi so kire mu nti ase two what can say one or your bonsam like or your niema bebre but still woman made the bet boni trimu yeah what senka wuja the life man no wo koso ane net na 3 good years and now you are giving her names or your bonsam or your hwan or your hwan mimi nyeska no waje mimi ya bonsam ene de mimi ya bonsam ono so ono so wonye sika o ma mi afa bet ya mochi Akoma FM enti na akoko ade na wo sai koye ni fi ono ane pa ma cho se de ni ma me ya we no me fa nche no ono ane pa ma cho na mi sa bai on kan ko bra odi nyinsa ne bra ono o se anya sai aha odi nyinsa ne bae no me Washi obisa wasi enya sei. Ebusa wala. Osere enya ti. Debi oye he ana mo dwene hu. Me dwene me bia ho. Trim no open answer. Me ka kire mu say me ni radio experience bia. We ye nyina ni radio experience no na ye dey ka say. Ni radio experience me ba no say. O de buy no say. O de buy na 2 months. Akoma FM 2 months 3 weeks. Ano de buy. Sabre no na woni ne da so twempra no de buy. Anane mo jai. Ne jai na mo jai be abosom sai ne jai be if say o da de ne ba April minim bra mo jai ya ne bra o de ba ye enti yeah me no de ade ne ba ye ne ye azumi fasting na mo ye 2020 fasting 2020 yeah, fasting fasting yeah and na woni ni jai month ben me ni jai kra ache be Akoma FM half time crown am ni crown ni ho no ma year and half yeah and na okọ ya year half na de na che say o de bra 2020 dia year and half it me fan say 2019 ya de ba 2020 hono na mo jai mo start twempra mfie say afi na mo twempra no be hunu wo hunu ena odi nyisa ne bre wo no ade asem na aka kire no ho a waka kire so onyem no waka kire odi nyisa ne ban no me ka kire ne se Akoma FM yanko me ka kire ne se odi nyisa ne ban me ka kire ne se ese nyisa yin a odi abai 2 months me memories I 2 months time no me no like any memories bia ewo 2 months time we hu or the buy you feel so or say obam ho school e ma me ni da woni obejai 1.5 year no de nyinsanya brawo nyinsanya bosome mienu e de abrawo a me pese me hu so de buy no ka kire ne say nya media but Akoma FM ya de ntina ka so onko yimu man kan kire so onko yimu man kan kire so onko yimu wan kan kire so onko yimu oboa woni ne die no ye virgin minim wallahi woni virgin nada enye na mente minim so e virgin minim wonim wo ma me fie wa na wo koso wa na twempena 3 years no ana na wo sesa wo de ne kwa bia wadafo bi dem guest house ana se hotel ehihim wa kwanya ne baset baby a motina mimbisa wo question wo ma me fie wa na wo ne twempena 3 years no ana se wo ma me dia de bo ni trimu nti no wo ne na akọ hobiem area honum na minim area honum na ne se honum ifie wa wo ma me fie wa wana na wo da so ne se wo ma me ehu ni biem dan oka so won penasem ode bet bogu trim nti wo ehu ni biem wo de ne ba na de ne tete ko bi se wo ni ni ja ya na
what did the American say? Oh, my made the bet a bono. Was some money in Sifia Hobium. Ebia, what did know, so what the name Beffiarian, what the Nebanajo or Tete. And I said, who signed the baby, my Akoma FM. but who say, boys, girls, no bar or Tete. And I saw bank crown pa me notice. I know the bar. I'm not any pen on any bar. If say, area on me, it's not. You fear any more. So what I say, ma'am, so anytime you will fear. Or like, I then say 1%. Ebia wo ba ho biema aden no ba won dragging it out na wo bia wo punu mani be remo o na me dragging it out answer na assemble ba no na me dragging it out answer na assemble ba answer na me hu say no tie Akoma FM na wo pamo no yeah answer na wo pamo no yeah me hu say no tie na me pamo no wo jide yeah okay man chance what's wo jine phone bi koton when on one of the mommy. Obwa. On one of the idea na wo kan kire no a man ne de phone no a man. Ma yenu. Na ka hwe anche no. On one of the mommy. Na ka hwe anche. Idea na wo catch ono wa ka hwe anche no. Eh ne wiase be kra na ba mu ne. Na ka hwe anche no. Enti na phone no na ye new. Akoma FM. Wakoto be surprise the boyfriend and as I say. And yet, what the phone ma what na kan just na me nsra wo phone ti phone na wo dey ama me e dey na me fanya because me anga sa me wo phone said there we sit here dey me say bia we use iPhone po enti ya den one kan just me use my iPhone papa be na phone we dey me fanya dey me bi sa bra me bi sa me kan chen say me hia phone bia and what the phone bre wo enti no ne dey buy dia no na say but on the phone bre on fa phone in brain Obwa. Phone in brain Obwa. Osizi mi phone ma mi na oti omo no me Akoma FM mi cry e dance ni ma mi no me ka he wo bra brand me say some na wo kika bi Obwa. Baby, I want the breme, and I see. Obwa. so say phone na phone say phone ya asem ya wo kan phone ya asem ya wo kan phone ya asem ya wo kan about years time as na nyinsen no asem ebo yanko so what I say phone no asem no yanko wa okay say ono na afa phone ama wa phone ama me or the phone Akoma FM or the phone buy one farm me or the na de koi nempra no a okan no say friend say muazu woni muazu me sister minim no oya wo de obepem to asokoi obepem ozi opem ena meti ase ba no but opem na misimaje hatu but me nko ne woda ade bi da akole bi ye phone se djuma iti mi ko boy do ho iti mi ko boy no hu me opem iti boy no kra wotu kwai ena opem ola eya no ho na obetina no na mini na du nkomo but me nko ne nchen da eya dai Akoma FM washia be ma bi e friend muazu mi na me ka kire no dey nti na ka kire no ya mi yaka de na me ka se de o ya mi nti enya de amini ni betimi atena bio na menyi minya mensi sinti na minim se menyi na mbe ka kire se menyi na ka kire mi se yenko mi nkoyi na me ka kire se mi nkoyi na se mi nkoyi dia akola ni se ni nya ne dia sa na ka kire me afi de wo betwa ntro enti na woni basset e dey ti na ukohia muazu na wona ne twempena e na ukohia muazu Debbie, na ntawa bi abayentem. Aba wona ho entem. Basit. Akoma FM. Yo. Na ntawa aba montam de ya. Na ne wona ne ya aka, si dem na akobo ama ne ya kire no. Sister. Wona ne ya aka, esi dem na wo ko ka kire no because montam atete. Wo ko ka kire no say wanya boy foforo. Sister Mwazu tehene. Oti sawaba. Okay. Enti hefa na ne fie na no no kwada. Debi menene oni men dada. Sister, said ye mani abre na meti akonya we so no ho. Me kwaba na nka no kra wo ho nkire me. Tobo Akoma FM. Muazu no obeka no wasem kire mo ka kire me say Muazu ne ko St Patrick Hotel.
ana muazu no accept na as said ono no sitie me accept na as said o sitie ana me ka chen say me pay why voice no wo form o me pa o say muazu accept no said o sitie bia nti ono no bibia ma muazu sa na be ka kire me nti o say o de muazu ko St Patrick Hotel ona me ka kire o wallahi sa na ka kire o bon kan kure me man ka hia kire on kan kure me sa na ka kire me bra sister media me Akoma FM me nimsa ayi baset nsam wa waka dodo na yentro gitran do gare series na me nkoda yentro oboa asema o ka se me na ko no e na na koda ye yentro ensem mu bebre yentro ba me pa no credit afri ho oboa okay hotel be na aka kire no me nka hotel bia enchire no oboa wo so hotel be me nkra koda da oboa so de muazu what was St Patrick Hotel da oboa muazu kra ye friend kwa busa kra me nko no woni na anada debi woni na anada woni ye be hwehwemo ye hwehwemo ye be hwehwemo debi mami me pacho de wa ye wa relax Akoma FM FM koma muazu na msini se enya muazu dia enya dia na se na kwa kache se muazu nso wo ho wa kwa kan kire no mesro ansana kasagum ansana meti nyinsa no krampo meti se ye de fatino akomuazu fi se fatina towi atonyoma bi ama muazu if se me asem no na nya ma asem ntimi me ma follow so ati ase wo muazu number me wanya madam funtimi nim ni number debi ono number mi na no na meti se wo se ode nyinsa na koma emema bebre yeah oboa onu kwa na me de ba ya oboa Akoma FM so kra ya madansi ni mi ma me keto ya madansi ni ene me wafa mu ya madansi ni oboa onu kwa na me beka che ya ne dia bobo bi din chie me nyinsa ne ba ye no madam fu ansana meti se wonye bobo bi din chie go straight to the point kasagum mame muazu no ene macho man bi oti omu ni fi so o suspect wo nyinsa no ho macho man oni macho man oboa adana opra mi na macho man ne edi edo ye ma mi na me anyi na opra oboa macho man onya me hwe oboa na ka kire oboa boai Akoma FM macho man ye fam boae debi o se dia o ka kire no oboa na woni boae boae no minim no oboa can make sure say no no crow fact na make oboa de o ka no oboa boae no kwa oboa ka no kure mami uti mi pacho mitie kasa meti se akwano akwara no nyim no wo de to so kasa madam fu ansem so short eti asem no ewo nima oti asem no nima ana obeka kire mi nti o ka kire mi no me ka kire se mi esi akwara no mi nim de ekoso ne life nti mi nim de ekoso Akoma FM Indomie shop akoto Indomie bola boys nkomo moody say fatide nyinsa aboma boy bi nima onum side you nima onum ndi agro onum da fati na wose wunyinsan ye no na wunya o menses fa ho nti ye de na ho sen ne dia me ko maami bi wo mi na de me ko maami bi wo asewase na maami ne ka che me se me iti na me ko hospital na me ko twa scan na me de papers ni na brain iti me de ba no ka che me se me ko yi ni sen me ko yi enya ne ba oba man fa Akoma FM ni sen ne ba onu kwa na me de ba wa fa nko mu azu fi ma fa nko obi a wa fa nko ma me toma wa fa nko mu obi a debi onu an kwa na me de ba fati sabre ye me tu adonko wo hoyi bra bi kra ye balance di bra no kra onya mi family kra oka ma se mi kra ye ko ne ma me wo no you dance ne say we no da ya no gina wa ye referee na coach that so si ni se ni nya ne dia oka se me dia akosho bi dia akosho oboa ti onu ane dia oboa oka no kure ba ma ni se no dia so se nya ne dia yenye die ni se wa kompe so nya ne dia yenye die ni me wa ko so yenye die ni e wa dia se wa ko Akoma FM mi bi so asem o wa woni nada 3 years na ne nete okoton su ba no wachinchim ne sa agime sika uti mi na dia sika na wo je no bi sa ne se me nya o hwe odi me ye de me oba me behu se wo ekronfo ana me ye kronfo kasagu mame ka che o se behu se wo ekronfo na me owi anwan ya de ma wi stay away from owi anwan ya de ma wi wa de da
owi ahwan ade mawia wa de me owi amade da na ye de na hu so okrofo se owi amade enti me che say hwan na owi anade ma wo wo so ya kra de da madam ko bi ka wa no tum sister me madam Akoma FM ya chino owura sili mu ni ade nina Allah ya alam yakopon kwa ni ni fati rest ceiling mu wallahi bra wa shada so beguna ni mu make sure asema me make wo bra asema me several times wakasa yeah asem no and on beka cho so wo hiri wo bi ceiling no mo beka cho so wo krofo hiri obi ceiling ni na wujai na se bempani form fan cha me no mani abre wujai ni die mijai obwa he wabua hu that is Akoma FM obwa man ko fro bi asili na ne make cho se wo furu ceiling no a wo bi beka cho obwa bi furu wo se de bo so se wabua it is okwa furu ceiling no man furu ceiling bia na me ko madam fo bi wo madam fo no ye friend Randy iti me ko no na ne boy na ye krofo e no ko wia plasma iti ko wia plasma na me kan obi na me si me kan obi eno ti na wakasa me kan me furu si obo anka no kore madam fo no empena eye krofo me nim so ye krofo no ko wia de na me si me kan obi e no odi asem ba ba na de wo ko wia de na ye che no ye che no abra mu mienu nyina mu di na chi ana ye de wo beka ho de bi na me nuo then you see then you Akoma FM wala mafo ba ya na mo si me kan obi abra me kan obi me tell say what you fear there be man na me fie na me wo madam me kotina madam fo ni nche eti ada wada foro ko wi plasma no sa da na oti ne fie ho no na me wo no ha na da fo na me ne neti ne boy ni ho e was spe chemu na ya dai na boy ni ko wi plasma na mo si me kan obi abra o man ka se madam fo ni kan obi na mo si me nko na me kan obi wo wada fo na ne boy no nka ho bi ba wo de do ka ba wo me de na de kan se wo de do ka ho de ne ye nim se wo kronfo dada enti na wo ye ba ye do ka ho bi no asempa na me bubu ani prepare se kinsu akuaba sister 22 years adana wuji within sa we dia oti we ni sem wo ka nyanya no kraba to ye bema oba wo ye oba ye hu se mema akọ robbery a enye news but am robbers ekọ ba bi ni ye hu so oba ka ho ye news because oba de robbery de me nko robbery me nka se wakọ robbery me nka se example na Akoma FM me ntumi nka sa enti bra ye ntwini ntom ye mpagya no mfrim ni nyina akosi se wakom emema bebrebe ni nyina according to wo one wo moada yen wo ba ye wa ma obi adi ankere ye obo basit din ena kire yen nti ye de animu an se basit ba woni animu wo akura no so wafa wo kokko meboa ana na wanyem no na wu obi ba na wu ye guso nti na makura no so fa bia besew wallahi mi se mo bibia mo hu ne kre Akoma FM wanyem no wa woni na anada onyem na anada wanyem ni na anada onyem no kra bokra ben minim se ni se ne free January e free February minim wallahi ti woni na anada ni se ni no wa anada okay what kind of craft be you baby ha say me what kind of craft be ba minim adu de memma ayi 2/10 mi baby a we kasa no ena atim say but who would ma sam ne mo me anum say me ba anum say Akoma FM obi ne ma ka bi enya me pena me ne betu na anum say anka me pan kan anum say anka mba asem ne de me yanko minim ni say omode nyinsan abre minui enti omode baaye no ono so oda to say nyinsan no enya ne dia enti wani akire omo so amfa firi ho no omo amfa se bia so ansa amba bi until say da no brother ene master ba kono omo baaye enti Akoma FM
odina ise enye ono no ntino omo nso amfa hwe amabi okay na owo ye no omo to owo ye no ko hwa akora no kan chem se wawo wunnim kura se wawo wunnim se wawo etu odi nyinsa ne ba ya mo ka se nyamo dia ne no ano no eno ano omo kwa wa mabiem ye behu ase ni ma me keto de ka se ni ma me aye basa basa o ma ye nkobio ni ma me keto se o ma ye nkobio ni ma me aye basa basa dia o ma ye nkobio mentina obehwe me na ma me keto se anko ya age me ba no ahwe no ka se wa wo foforo ntimi je me ba ni bi enti din ba na mo de to no Akoma FM no Farida Abdul Basit wanya nsan wanya 2 years Farida Abdul Basit Bado consulting answer we catch and say we within to akra ne so musuti debi one kan kire no akra no wanya fie say 2 years wanya 2 years 2 years 2 years okay enti bema wonne ne da no 1 2 and 3 and hwie nsuo na emu abonten egum 2 when you su condom bibia gum enti now Akoma FM one na de obetumi e de atwitwa age ho ene de minim se mo na mo de obetumi atwitwa age ho sakra ne ye wodi ananya wodi a eye se obeye dan I say test na bibi DNA test are you ready fucking ready menti o I'm ready me person tie 40 oh I'm ready why you ready yeah yenye DNA yeah benana woni ne baye abusua no are you ready si yenye DNA said asem na ba ono be ma na se enyo ono a oba no so se chinchina e ono a Akoma FM yendimi mfa yendimi kan ho hwe until say ye be sa test no eno na betimi decide ti abusua ne peneso nti abusua no preso se nye die na so eye ne dia afei de oho no okay na ne kwakra no ansa ababa yi to motorbike ma onto motorbike ma me da and the boy now oni no muazu no na to motorbike ma no ni ma to moto ama muazu obwa muazu olo ye gbo olo ani so de me didi wo de ma me Akoma FM ka kire mi muazu lu menene kwa ode nano ane ka kire mi so wato eyama muazu ana se wo pese ohun ne kremu a wo pese ohun aka we mu ofa emu ko muazu mu fie ne te se waba muazu so te se waba mentimi nim de eko so aja se onu ko muazu mu fie onu ti no ofa bo nyoma we fa ma muazu ndi na watu we betima tama na ko tama ko muazu mu fie debi no ofa bo me because of oninti DNT mami wo DNT na wo fa bo because of me ma to bike minyeska no aje adabi kra phone Akoma FM ejiska wa mo ko J7 plus ni na wo refia na ti sika se na oje free odi kwa J7 plus men kai mi refi sa ska lo odi a odi ko to sa bre na wo ji sika ko to 7 plus na wo so use phone ben sister na wo use phone ben ya o ma ben S5 iPhone S5 and Toyota Samsung ya go po S5 phone ben no Samsung e mo na papa so Akoma FM typewriter ma so asemi a wa oh enti wo okase wo pe X5 iPhone no use 5x and just come on scour me one of 5s ni ya dia ya iPhone 5x aha bo phone ni dia say iPhone 5s na 5s and also ya dia ya mate so ha tu aso kwa na mintie and o Jesus can no de koto 7 plus o Jesus ka free wo ho e de kan ko J7 plus wo Samsung na we use no bi nie e bi nie yo and no so use the Akoma FM iPhone 5x yo and na okasa manisika so na on fa nkoto de en onko J7 plus iPhone 7 plus yo wo de sika ne ma no obeje na wo wunya iPhone 7 plus ne bia na ayi eno no 7 plus ne bia na wo nyusu
iPhone 7 Plus ni ah yo na wo de onya bia na wo nyusu baby ompe motinko ompe iPhone 7 Plus ani ompe Debbie. timi to bi chose si awonye baby adenti na wompe ade na wompe nye bibia ena wutumi ma ba mesi Akoma FM. wo hwe mema adwuma ben na wo ya wonya na sense ka no mito ensuo mito so Ma na minim mito se sa tun na su mwa da kwa on tun su. oh fa Enye no what kure. ye no ye na sabi o sabi penifo enti sabi na okobo shawo me so nko kwa on sha su ya na se na busua ni bi omo de manua enti na wo demand such money every the one wo jiska na wo bisa no say me girlfriend me a me ye be ma me ma wo sika hine fa ena wunya se sika we e de ma me be ma die wo bisa no ombusa me misa wasam na wo bisa no Me first no. Akoma FM. Say onu no mema omi mpanyifo a okọ mo dem. Ne omo ekoye yi ne omo mo muska. Me sana no ka kire me. O ka kire me. enti won ko bo shawo no fa sika na mre woni wo nua banka obe ye no sa Oh. won ko bo shawo Debbie. won fa sika o ka sa kyerem kyerem say wo mema mpanifo no omo ko de omo muska no e di asam na aka kire no Me that time ni na me ne no ini me but it's true e no krese o ma kano kre obra ne tie obra pen kre o ma uska so so se fakoto iPhone 7 Plus Akoma FM. na se wo waka se ye no kre dada na sa se ye no kre so ma uska so sika so se fakoto iPhone 7 Plus me kan you na me kan you me kan so wato 7 Plus mami wanka se wato 7 Plus o se na wo kura phone bi na o ma obi so so ma de koto iPhone enya no kre sister obo ye no kure Enye no kure. obo nka no se wo tumi bo amount ne Enye no se kre. ka me so me hu se ye no kre ska sa na de ba no on kan Say na ade man no. Kaska kro me bisa me nka ska ko okay aha ye enti se be wie DNA na me na nya me nhira mo se mo ati ase nya wo ba se Akoma FM. mumienu me fa mo but ebusua no se mo gi atomo se yenye DNA test na ye hunu enukre wom akra no ne papa se be ya ye nsan menya no da am roba ye da obeba be se ye na why enti ye wi a omo ne mbeka doctor wo ho enti ye be book appointment na fe ya ye ne ntem so se be ya ye betumi nso ahwa akra no e delay a akra no hwe ne be ye bibia ho why okay aha ya Akoma 87.9 FM Akoma FM. enwa enema so egusu adana mutie no enti atifo ye twa ye homra sese ayeba ye beto so ja na zahara nupa nwanwaso ye na ye de abadwa so ya esa nyarewa hodo ne ye de mu nkyeremu ye de abra mu tawu ebi ana wonte ye nka de na ne de di kan ebi nsusu ana wonso de bia wote ukwa de bia wote adwumadie ya wote ye nka na nso adro nkoto obi num yi mesrew kokope bi na num na mama kwa woni me yedro no ade ba kwa wo ho edanso eni nua foforo ho ne se yenyina enim se ya to bibia mu zahara fo no nko ayentu mu zahara fo no nko a da ba bia da dia bo ne tia na because doctor mu adwene nipa ho no kwasam amakonya menhira wo doctor mu adwene nipa ho kire se yenyina ye hunu se de o man na ye eti ye nkotum yade ya ena yade nso obi nkofrefre se yade mimi ye yade bra wote wa na yade na ba eti ni yate so se be ya wo yade abetimi akoto bie no wanonom na etumi aboa wo zahara ya ba mesha ene ne G capsules no eno ye infections adro infections bi e woni padua ne mu efrutu su kosi wo na ase meka infections na meka de wutie me ebi a enam yade wanya bi ya na meka gono na meka afidie bi so meka gono na ose de bia menka gono wo de oya akasa infections na gono no ka na kwa yade bi enka ne yeso obi nya gono a obeka se de nipa ne wanya ace na so na edi ente sa esrawo ebi a wo ye bema obeda so na so fita bi
bia beta wo be ma no me nka se gondo wanya nam yade wadro ye Zahara herbal mesha ene Zahara G capsules wo de mesha no ene emene capsules no on fa nsu kan nka ho e ba ne sa edro no eye adwuma tantantantantam so ekum mu ana e woni padua no mu e bia wo tie be wo ye be ma wo dwonso a wo bre bonso na be ma ne mu ye wo ja dwonso ne banka kanka kra wo be wonu onyonko be ma na dwonso be dwonso ywe na da so gina ho esan se wo dwonso dwonso no wajai no dwonso kakra no wajai waso mu a mesra wo ekuro na ba wo be ma ne mu pe Zahara herbal mesha we edro we kum kuro ekuro bi ye woni padua no efu ti su kosi wo na se de bi kaka ye no etise kuro no be ma mu na da na wo dwonso na be ma ne mu ya wo ja pe Zahara herbal mesha no eye nsuo na wo pe G capsules no etuto mesha na beto capsules no na wo de mesha na ye nsuo a wo de be me capsules wo mfa nsu kan ho se wo be ma ne mu ya wo ja se mu hyehye wo se na eye wo nso fita bi beta no ni nyina abekọ na wo twekora mesha we mu wa edro na ye adwuma tantantantantantam esan se wonum yeru no waka bomu ya wo nom ebi ya wo ye wo ba wo tie mo de ne ye white adokoro wache ekona ba wonya droi kuro ya se de me kire ya mesha no ne capsules no na wo kan me yenu bom na wo nom a ensan se bia se nsu fita bi no wo ba efifiri wase ba genital sores and rashes and sana tie gu se bi wa himfie wo prekesen eya wo hene obi okra ne de ne nyansa ne so ye ne hene otimi tinya na wa ye se posi aye se sham ma ne te ne ameka ya se wo ye wo ba na wo tie me a drop a wo se wo nom na Zahara herbal mesha etimi sa ye de wentantantantantam so wo ye ba tai wo mama ya wo fie totono ne bi si fie na ya no wo mo nom na entumi moa white ne ne ade no e ma wo no maduro mo nsabuo pe free ehwo no kɔ no eya no mo tanga bi eye saa ne tie enti no wonya duro bi se ye bibiduro ye etimi sansan ne ahohene nkekan ye na etimi boa wo nom e ma esumdue ene apomuden so ebe fie ho wo ye oba wo de ne ye wo menses e maye o period na sam na make ye maye e be se ba wo hunu se basa emoja na ni kura nya fe che se tum enye na yi cloth tantan mesra wo ba die numadro na moja ne nanne sa na nya me hyehyɛ no enane e ba sen kama na chese dia pomoden na ede abrawo ni akloto obi wo asebi manu susu na so awie obeyi ni pada to na kloto de dam mesre wo ba wo eye sa na wo anhwe yi a ya na nsam na ye ka ne se ye ni susu na so ye nim ni ye ka obi wo ho friend doctor nsam a wo ka ni doctor say ni me menses no kloto nko a mesre wo nyem na wonya fibroid wonya fibroid kra do wetimi fibroid obi o wani danie wo ye wo ba tie me wo de ne ye ni danie ene mama ya na keka nsem bia to wo madwuma mako yeso oba wa ni danie no wonyem no wo na de dade ne ko enti abaya bi suso no wo kopanyi nsia konyam mesra wo ya abaya ne akasa asem no to wadwuma nya no kora da hweso ne suade ne mom ka kire wo ma me se wo mpe Zahara herbal mesha emfa ma no no moja sa clot ne ni danie ne nyina no ni nyina afiri ho ema ho etimi eto mienu anopa capsules ne mienu anwumre wo de mesha no ene benom ekuro da wo na say ulcer wono mesha no nko a eboa wo menses no so wono mesha no nko a eboa wo afei Zahara man capsules eno eye memedro wo ye be ma na wotie mi a wodie ni no kwasam ebi ana wanya na mu yade obetimi anom Zahara eba mesha ene ni G capsules no nemmom se wodie no eye se wo mema hwo no ene wo fom no kwasam be ma de ntimi nyina so nche edru mpa so a wokoba ako a no wabre ba ko no kura nso watimi akono kura nso nko yiye se sia na ba besia mesra wo be ma tie me pe Zahara man capsules obeyi mienu anopa mienu anwumre fa nsu kan fa nom na hwade wo de adanse wo de beba enti ne ana ye kasa ye numbers no gu TV no so se ya wo nom a ne wo behunu no wafra ye obi wo kura wato adro na wie no ne wure fi kwan obefa so obenom no ana se ba bia wo no wonya adro ne bi nta Freyen was 0246 348 334 0246 348 and a 0248 569 569 Mama connect says Zahara man no e memedro eti be ma bia nya binuma be ma ne gina so kama wo ye be ma na be ma
so amesro pe bi to na no nom enkoto ba koto miensa to 9 obenom no bosome bo se be ma ne mo pagya kama na ubegina so peme se ponko na wa ahodwora na ba mama ko nyame nhira wa wiai eye hindi na mdi twa to me bre na ye be na wo se me sorry hindi no eye malaria fever ebi a wo de na ye di untimi ni di untimi na ade sa na krokro na chew ni nyina malaria nkrabata ne bia wonya hindi ni bia cap bi si so bu mienu anopa mienu anwumre ubedi di na edro wani ana obu wa wonom na o sha so odidi ana wajai eye adwuma no koso ananom wudidi no na san yi malaria ne free ho wo say wudidi so na wodwonso na etumi aboa wo wasitire yade a hindi kro na wo no ma beboa e na fe wo typhoid fever wo de ne pressure wadro hindi heba na che se wonya binum a ebetumi aboa kwan sonko eso ba bia ga na ha de ye nro ne bi wo ho ba bia ga na ha min ka bi nya bi drugstore bia bia ba bia wo nya bi nto friend was 0246 348 334 and that's 0248 569 335 0248 569 335 nyame esha papa me nua ba da se ne ye besan ehia biem was Maa Akos please 7.9 FM akoma won sam dwumade no a ena waso eguso ada wutie Pastor Julius memo wakwa ba Mama Joso evangelist memo wakwa ba Nanaire memo wakwa ba Pastor Julius ma yenhwe asem we yenche tiefo na ye no masin so omume no asa na very complicated but so tie oba no ni na ma so we mpa ho what you said Fati mum Akoma FM ne life no nyina no wan hyeda anya obi a wabobra papa bi say what you say me masem ne asa abrabo because nkofo cross suspecting so ya kromfo ne ade nyina a say wa ye nioma what you say hyeda anya wanyantete papa menka ne sa enti ama ayen kromfo say jame say suba what you say message say ba nyina ene na no asem na de what you ne kasa akra anya it would say was simuntem and wa bru mu aba do sam pempen so but yema basset entiase yen san de enya ba kwa bi e be fa so be on say basset try Akoma FM 17 yen san anya ne dia e na me namfofo ene ade but man on timi nyina eno so anase dia video nko betuma ba so o mo set ne app but ma anya no na be guarantee say akra yen san akra no ye ne dia anase nya ne dia but on say all can umpa pepe de pede no umpa gay nemum oye na dwene se obaji ni sikedi ena te se de make an say akra on wasoro dada de sabi o ade na no opa de nto no onya ba na nke ne se nke obi an ko party se de na wetum kwatam tra no se akoto atade fashe na ono ba se to onya atade nsem fa nko de mo kro no enti wetum se anyam no Akoma FM ba se ta betra ha ne nse keka nyina ena o ma miskasa mene na ena me ma nse ne pe ebede na wonsi obi pa obetu adi wachie o kai wo a sa be kan se wo ma bebre na ma bebre na wo no sa ma no mu no we na obetu adi wachie na ya mo ka de na kire no asebro na o ka enfumso na aba na mum ka no kure wo na yi ento yi wo ma bebre a ayi so pa so sa ma bebre hu we ya ko otu adi wachie na ko mbetia na se ke bi ku abete ne won ne ade se ya me boy no na wo ma bebre no bi entina ka we ankere Fati aba Fati aba banyem enne ne wo hu se wo ma bebre enti Fati na mfa no nyere ma yen ka no kro nkere boy Akoma FM I think that will be the best no if you say nensem na work kana emu bie no wa me hu nyina so papa bia wu mu a enenti ense so take responsibility so be akola no na me no Fati na wonti afutuo ofiriwe mu fi ama wo mfa nya adesua fi se de wo si bo abrantie ya no wo twu TV so ye de anadu de suo mu he na no de wo kro na se bi o se wuti fi a ko me ba so wo de wo kro ho enti mesra no efri weeti no 14 years to 22 years he why he picture ya hu ye na hwe sese ne wote hey difference na so wababrewa Akoma FM omo ne bra yi na entimi ensin yi na university student so a graduate so that so student to na ensem a wote awokeka kan ase sebe afi na wo class 1
Jimmy Dawson and Utran trust that a big barrel. What the attitude on some all can be in one. Intima, Messereno. So be school a month to them, Mexican condense more can say, I crack it to a club at one can answer as and some can own the combo who is into on to turn up on ye. No one I say, so if he's or buying an instant because on Peso Beco and on now only Mr. Wako be back. I used to woman near dear. I said, "Opa so ya na we shift blame mesra no on pe hawa mo nko hawo ho e hawo ni nyasem ne mo ko hawo dia e hawo ni benyasem ma me da se e grow fine about sonic na make for dia ma wo wanu ma to wontumi ne di wo da na dwa wontumi na e ya na wonan ne wonsa nyina na ayetititi wo ko fikyira na wa ya se nyina ya wo ya ofikyiko no bi wo ma ebu wo ba kokoko kakra bi na agyan ni ate wonya eye grow fine about sonic wonu no bia ebebua wo ye papa na okashi dragline ubenya grow fine mojadro no ebe mojadro papa wonu ma ubeda wonu ma ubedidi chese Akoma FM na emoja no etumi adi ho afisane ye ewo nipadua no eye grow fine yo grow fine adro we agi award pepa cha woko na onye bitu a entoketo abito bebre sebe ya woko na se a short kra no a eja ubenya bie andom uweni daso okashi dragline Mr. Bakwale na keba Ashton room smart ebo boase Friday men's Apidan pure leaf chemical any eba shop mu ubenya grow fine friend 0244 596532 0244 596532 Dr. Mafo Fertility Ball Center Dr. Mafo NWA Workasa Edicha one Dr. Mafo say Akoma FM awo na wope doctor say awo no chesa dia you see akwa manyin say no emani nyina no obeyi ade afi ho na wo bewo afa ho afa obasanso ena bi awo na enso akwada no wontumi enante wunya Dr. Mafo oba no obenante doctor ewo atonso esreso atie bisa ba se bia wo outside wo abrochimemo wo regions no mu bia ena oba entumi nante anase wunya awo mepacho wo de bomodia na fe doctor wanu bedi nkomo ewo 0244 411099 0244 4110 Akoma FM Marco we idea a higher hot spa na nsam no yehunu no kre yehun se basiti na eka no kre se faati so na eka no kre na asam no wanya na no kre bia bepie mbaako na we ya beji atum na we ai se da bi o se be memfa sika bia ma no we na betum ai me wane 300 no so de kotade ma ko yenka no kre e ma ni bi so sheda e de yehu twutwuri mema no e ma ni bebre e sheda pem mema no ono a betwia de ohia ne se bra be fa me wo kai se wo kan se Akoma FM na basiti fa na eno na ye ne de eti time bia no ye pamo na wokọ ba bia na ni giye no obetwia akọ e ma ni bebre ye mema la yo ananse kra ye ko ayi sofo obi anka njo se be ma se ya no pe ye gina wo ye wo gina ho daylight robbery o se be ma se ya na me pe ma se ye bi na me pe menya wo number na se ena se ma me wunya ne number che it is at once na se pastor pe e ma ana se ye onka se o ye ruffian guy bi onka come on eniema gum wine ni ade ade come wase we de be ma se ya na me pe me pa cho menya wo number agro mu na me tia no se wo be de nya ne number sani aju obi number girls ni bebre djuma ye dia no ye de ye ho be hyehye wo akopem se wo de wo ho be ba betomuo na ne je wo ho nti obekọ akọje kwa amedie na odi abre kwaku wo bekọ akọje kwaku die na odi abre yaw na ni nyina mu de ne je ne ho no na eho na kọ na okoye saa nyoma no eno de bebre wo ho enti faati betumi aye faati de ne se ne ho ye ne de enti be ma wo betumi aboni yie no obeba betwi ama wo sese wo si yinse eyi fa ho sese wa firi ba ko ho wo ba ya no wa so na aba be kan sam ne kire no ba sititi ne ba bi eye de na wo hunu se woto obi so pewo ono so aje omo ye boys omo ye gurus a omo ne namu omo kasa boys kasa eti omo no omo hia ba bi omo ko bia omo bekọ
omo wo gesi bi kro omo de omo betum wo we yenko ne yenko fa bi na ye mu da ho enti omo be kire omo kokwa kofa omo be hu so omo be nya sika afiri ho enti wo ni yema na wo ye ni nyina no ka se omo hunu ye time a ye video wo hunu ye wo hunu enso so na wo mu ni made a wo ye wo enti de wo ye nyina we ebetumi aye se basit ba o but ya wo no de ye sa ade no because obi e fa wo bi enti ono ye na adwene se wo no so fa wo bi e na wo akoti aka wo so enti ya me ya se ne me beji nyinse na ye dey atomu ana meje ba na ye dey atomu me two girls ne fo se mesre wo mo mesre wo mo o mesre wo mo wo firi ha no wa hwira si ha wo firi ha no wa hwira si ha wo firi ha no wa hwira si ada wa asem beba no ye ba chekini nyina gu ho ena wo hunu de wo ya wo ho yi se kro no nyina ye de kro no to so message ne beba wo kan mo ma men kan se enye wo say Akoma FM. And the girl too, she's a thief. I know. Messages here, but sister. Young one was your people. Yes, cannot be a brand. Na se kan wonya free he. We say can yes say. You say get me to iPhone. And 300 Ghana na wo dia. Sabre no kra no na balu chika sabre no. Na iPhone number is iPhone 7 na number 1000. Na iPhone nketua ya da form. Yes I. Nketua ya aba form ya da form. Oh, eti wonya se sika ne wo he. Ah wo piri kikiri sa no. Eti faati wo firi ha akọ no kwosesa wo suban. Yesi e be ye die na emu abrabo no ekuta wo ankasa faati. Samre wo kọ no kwosesa na wo firi ha no basiti na de fa wo. Wo firi ha so wo se ekọ. Ya to udin kwa no no na wa wie ye ne asem won e na ba be fa wo. Eti we na wo firi ha sesa wo suban. Basiti so ne boys no mo ye omo ho se oba bia ha mu no ye be wuram ne ye didi wo omo ho no. Ono so wade so na waso ade ne no. Enne se wo fa de wo pa ankanye ne se na wo brei e na ade hyehyɛ adum ni adan. Wudi ye ne de wo be ye na so wo kɔ no suyanyansa ya da basiti maami ase o se de tie bia na ne ba ne ye stubborn o o se wo fa ne na nwura ha da e na ne maami se hey ka nwuram na kɔ ka se wa ye de wo ba ha na ye hunu nse wa ba ha ade na wo ye na ho asotwe na ye de aba no na ye nye die na ne ye hunu nse eba no e ye wo dia ana se nye wo dia enti de beba bia no wo gina ye chi a wo beboa ame aye bibia ma asumdua aba se ya na ye pa aba atan omonye ne sa ama ye na ye hunu nse o mo wonte ase na de kwase ade na o mo ma ye no o mo ni wo mo achi enti ma atan ne nye ni se ya ama ye yeda wo bibia ase me say kria ye health alert clinic a won ye de ne HSS health alert ulcer and infection ebia omenses no emma diabetes no typhoid cholesterol srade na dole ni pedie no dodo enam nsa Akoma FM wada bomode a na ehye so prostrate ana woda na dwo a untumi enna ebia onase anase oni pedie no no eya na ho hyehye to sade ya so jasama ede agu wuso no ebuntimu atwetwe na odi bomode a eye health alert clinic awode wonya ba ya machine ye a doctor for akunini ene ene ntini ye tutu yade ase deku ultrasound scan massage physio lab services ni na e provide na health alert clinic ye ashaman yane Queen's Hotel ehwani mu ye ben MTN office Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank ena Kasua Akoma FM ye ben Concord Filling Station Frame I was 0242 518893 0242 518893 nebom awie bomodi ahye so se wo pe wallpaper papa to dia na ye Alaska Star Enterprise original wallpaper ena wo sa ukona koto Alaska G Alaska Po Alaska original wallpaper na eka sei enu tututumrika mana moto brakumase edu Mrs. Anoche Plaza ye be Prudential Plaza no oba na wallpaper no ye di free Germany Canada o studio wo office o barbering shop wo salon wo baby a wo be use Akoma FM original wallpaper no afe bona de tie na tie frɛ 055 4114878 055 4114878 Alaska abajoso evangelist mama yan chatie for ni ahwefo bi ya wo mizongo tete mizongo ni nyini wo ho ni free zongo na mo be 12 years intimenity wo ade ba ko a minua no zongo fo na wo mu ye ho ade nkanka wo nua panyini se ye fie ni ati akotiala gonja hini fie na edura nwumre na kanka ehyan pie Akoma FM pe ma na femfam wo ma
wobɛhu sɛ wɔn nua mɛma no wɔn yɛ mpanyinfo no wɔn ayɛ alert na deɛ wopa diagorɔ na kɔ fam ne nua baato kyɛ sɛ na respect bi a ɛwɔ hɔ na ɔbaa no kora wɔ mma woka sɛ yɛmɛdi saa agorɔ no kora ne yɛhwehwɛ m kɔ yidɔfo kyɛ sɛ ɔho ɛne di a wɔn de ma wɔn nuanom wɔn papa no wɔn maame nom but ɛnɛ zongo asesa na nka kɔla 14 years woyɛ dɛ hyɛ aseɛ si wa gɛdɛm wɔn dress anadwo no wɔde pie yɛ wɔn sɛ sɛ wɔbɛsi deɛ wɔn dress anadwo esu dura na ju asafati ɔsɛ wɔn woyɛ different person mi kɛse abira wɔn maame ada o papa ada eti na wɔn fa wiem wɔ no fisɛ sɛ sika wɔ nyina hi fa pa na wunya no eti sɛ ɛhɔfo so woyɛ korɔmfo a ɛyɛ no korɛ nsuo tɔ wunya sɛ sika ne nta ɛyɛ ne nkɔmɔ nhyɛ ase tɔ nsuo nkɔmɔ esisi adan so ɔmo yɛbɛsrɛ zongo yɛ nuanom yɛbɛsrɛ mo suban no ɛyɛ asɛe yɛbɛsrɛ mo na nka mo nte sa na first pa wobɛnya zongo ni baa na twempra brabo Akoma FM yɛde wɔ yɛ sɛ wɔno ara de ne ho bɛhyehyɛ na hwɛ deɛ wɔka kyerɛ wo video no nso ni sɛ mama wɔnim sɛ ɔmo video no enti na wɔ sɛ ɔnkae na ɛno kora wɔnkae because deɛ na ɛkɔ so nya wahu boys no so ani ate ɔmo pɛ evidence enti yɛbɛsrɛ ɛmaa na bebree ne nam saa kwan no so asɛ yaa na ɔmo yɛ yɛbɛsrɛ mo ɛsom na mo wɔ mu no ɛyɛ ne die som Ishmael wanyɛ saa na sefoɔ nte saa zongo ɛnsɛe saa enti yɛbɛsrɛ mo mo nsesa na Akoma FM basit maame ɛna meda nase ma yɛkɔ maame no shop wodum sɛ maame no yɛ obi a ɔde ne ho but yɛankɔto no ne yɛ sɛ watu kwan nti ne brother yaa ɛna ɔsoo mu sɛ ɔde ne maame ne ba ɔde ne nua bɛma no bɛba mama yɛda ase agye a yɛda ase pi sɛ wakyerɛ baata nsu na wagye atom sɛ wobɛhwɛ na deɛ meka kakra ne sɛ agye a ma w'ani nkɔ ɔba bɛma yi ho woanhwɛ yi adaakye university sika wotua wobɛtua agu sɛ sɛ suban wei paa na wɔde nam wei waba wasom sɛka wa no akɔfa bi aba no wasom agye a mesrɛ mo ani mmere Akoma FM wani ndi basi tachi na ɔba bɛma woanhwɛ yi a afei na wɔkɔ akɔfa aba no woanhwɛ na daakye no ado nsɛ bɛguti but yɛbɔ mpa sɛ nyame ma ne mpare na wei tu twa bibia emma bio na asomdwe aba yɛda ase Meras Dr. Mensen Bar Clinic, Dr. NF way or Sibomodia, Dr. Wonder, Dr. Mensa, Dr. Wonder. A one a yadia, a quana, a Swiss, fear. Dr. Mensa catching an intimate sawada, a nay yadia bia, agitated war, yadia bia tete war, yadia bia daya, aye goli at Netos one. When ya Dr. Mensa Bar Clinic, say, and Hamaka such a Dr. Mensa what Akoma FM. And yes, when you know, a dra yade essa yade stroke hepatitis hypertension awon awope asthma enemu san yade prostate and diabetes is yade ukoficha woti ya kidney ho sansam eye Dr. Mensa Dr. Wonder some great member powder no de no ebisi immune system pa wo ba no ko school na nso ohuna de wo akasa wodi dwa no oboka refrain doso we ya Dr. Mensa herbal clinic na rate member powder na ebi na Dr. Mensa kumase wo kotwi woni Guinness Depot no en edition mo en kan Medina Zongo Junction Man FM dan mo kasoa Akoma FM kofo duan kane ba bia na yekum nam no eja ajana south takranse woni secondary college hwani mo sunyane Presby Junction Oba Municipal Hospital takwa Dr. Fonson Oba Church of Christ go so main lorry station wa ena dunko no fin so woni post office no ena hwani mo Fred Dr. Mensa I was 027 11 73 551 027 11 73 551 OPK hands free OPK charger ma wonsa enka besesia na ebecha pa e de amount sese hands free ni charger ni nyina ya tutum ne boya de ukoto bia Akoma FM wo be hwe na break na fe wo se kwato foforo ni ade wo ya OPK hands free OPK charger wo pe bia tu ya frɛ 0242 497133 0242 497133 and I
Ma, me share TikTok family no. Omo nyina ajo so. Na Fati despite. Me nim say Fati ya despite o. So. But na sikani sikani iPhone Maa Akos sikani amante. Akoma Sikani didi maya se na minchi aka. Fine S. Ai. Sikani didi maya se na mu didi mi botom. Fati pa wa da so. Na me mama she nya mareho se abrantie. Obaye. De na she ano ye nya na mi so obetena he. Eno an say okay mama DNA. Ma accepted that as me DNA. Na abetena aka say na ono na e de no ho hyehye mama ode no ho hyehye wa na aye de. Ka gro me nya de. Aha ode no mama na news mpo oba pe be ma news. Enye news. Enti we de ya. Na wo mpo wa mpe no no pe o. Eno ti na odi ni sika na na. Eno ti Akoma efe. Na wa bono no wa jiska na na. Abrante me de ne ma me ne na busuafo na me de o ma se o ma ji atum se DNA no mbe. Eno nko na me na ehia me. Yenye na obuye hu se eye wo ba wo hwe no. Enye wo ba kope ne papa no hwe no. Mama na me nkan kire emabaawa ne mante no. Ye mompa ye mompa ye ma ye hu. Ye mompa ye ma be ma na oba be ba ya brabo. Se rade ma ye obi a se bi obe ye boafo ye se so boafo. Eno na nke ehia. Na saa we ni bi de mama ebe yiro. Fati ensem bebre o Fati ho en wo se ye. Se de niam ni si ba no. Akoma efe. Ensem ni si ba no. Se ya hwe ya Fati adwuma wa Fati ho. Ya be Fati aduro. Minim sense san ye beba. Na no dey. Me friend nsoko. Eno nsoko. Na no say wa. So ba for business man no ni tina. Yeah ka so onimu kasa. So ho. Eti mama, eye me de se abusu na agi atum die ne nde ye ne ye be ye munya gitum se ya na asem na atu atwa na ye boko. Ye bompa ye se nyame mamu abotre ani sika na mo fa me die ne be hu no kure na afi ye hu de yaze de body hu no. Baby asusan de body hu no. Akoma efe. Okay. Na you remember that say na ye funeral parlor e wo ene ye ko akira ye ya wo da fiada memene da na chese fiada ye funu market day ni ahye de yi ti wo be hu memene da ne da dwaso enu ntime se wada wo be sie wo be ya de se de na ye funeral parlor e ho ena e was odi wani echre wo pe silver gold basins bowls trays ene ho ne ma de se de bit se drinks handkerchief towels ne cloth na baby a was akwaje no eye nana ya funeral parlor eho ena was akwaje ni na fe engagement no wonso be engagement train Akoma efe gold basins a wo de woni ma ne begumo nana ya funeral parlor eho ena was akwa ebo no eda from wo kuma se Ashton na akwesi kwako house number ME118 frame 0243 389725 0243 389725 na ene na ya ene komo Richmond Herbal Center yen ye de akuafonku ene akuafo samena no aba enku ne samena nwaso we de fa samena ne dware fibroid ene wo oyamu a we de awur ne fefa we benane wonama ni sansa anapokra sa ba ma waye mre ewo mpam ukoficha wote yawo ne nyina Akoma efe na de akuafonku no asra ebetu sisi yade ase ebe ma we de ayefe wuti na pai wo fa bisra mama so awututuo fa bisra ni nyina be front mu amuye adwumaden contractors carpenters drivers footballers corporate workers no modia ene akuafo samna fadware na akuafonku no fasara ubenya bi ewo Angel FM marketing department or sanso and a Richmond Herbal Center because some doing co herbal center KO some herbal center Blazer Herbal omu nyina wo KO Jeff Herbal wo mankasim polana Ace upon Fikweba ewo konongo fre Richmond Herbal Center na ma sanka akuafonku enu akuafo samna ne bi ewo 0 Akoma FM 186845 0249 186845 na Emma wonsa enkebe oba memo hawie na pomte me pacho mamenti wonka ye pa o to say within pacho me Beatrice man say Beatrice free hin na buy pacho nkasa free bo amadumasi ba me wa adankwa me na ate na o kasa free ho because ate ha pacho me wa adankwa me e ho na ate okay awie
ewe de boko panjo be 4 years time 4 years Akoma FM ana mini boy bi tina ene yetwimpena oye mikrom ne fa na ayuba timini ni twimpena twimu na 1 2 na atemdidie de nya atemdidie obedi matama na ode maame aka ho ode papa maka ho stay de ekoso na ne ko na minim se ebe obejai na nyina atena ne ya boy bla to obeji kokoo kunsu ahwana na ye nyina ayewo ti na oso opese oku school ana mse sa na ti de enya nkakra akra nti sika ne ba na oku school na mse mepedwuma be de ma ya mi manko school ti dumle bi ti satiti kokoo na oso menye oba obe wale me na oku school de kwa wale school ni na mde nyina atitema 1 2 sebi obedi maame atam maame etutu ni maame wonya oba papa nkurasifu ti didim sa na msimintimi de kwa na anu ade na mene ne jaye ti mene ne jaye na me kwahia mabawe papa efe nazi e wodun ko ti menyin se no wonka hwe ana me du ye mo operation na me friend papa ka chense ya mo operation ana osikai na mzu omunya yiye ba omuyi a me kire kadodo ti yiye de boy ne tue bibia won na hwe mi Akoma FM ni se no mumini ni mie no won na hwe mi akopimta me yo operation mo operation no menya 1 month 1 week ana mi furu ka ku sir mo ma mi won na hwe mi a menya be 6 months kwa 5 months sana mi sa baba ti wo ma na mi ka che boy ne se won kombusu enfo ha se ayuba se obekunu ayuba se akola ne ye ne ba mi koye no ayuba ne fly ana osi wadidi maame atem bebele ba wodadwu no ho a wanye ne ye nto pese osuma ne papa mu no mo mfa ja to ambele ne maame ba woda wonna ana mse sa de me de Akoma FM sa na onu aka kire ne papa mu se mini ne na awo mi firi ne nchen ana mi ko sirim papa ne ba ne kansa na maame so wompeni ana o mu kan ya na o mu sa akoye nti ba yi no mo mi ka je black se embla mbusu enfo wa wase memba ayuba to ne so beku ade echa ayuba be fla akola ne yameba ade echi a akola ne nyameba mpese mi sa akola ne daache me bla me busu enfo so bla zika wo so wonde won kan sa akola ne nyaneba won na ha akola na mabedu samile won timi kan sa akola ne nyaneba wonim sa akola ne yaneba ba ade boy ne ye no anu ya di man ti waja akola ne hwe ti masa ma me de ba me ni asam bia me pese ayuba no me pese ayuba ne ba no be kire de nti a wo ye sa nniema na ade echi akola ne yaneba ade echi akola ne nyamba no onu azigi ne gi akola na wajimi nsamo no kaka kire azigi no wogi akola na wajimi ebe kakra akola no wonya papa ti me ko obo ama ana me bla assembly man efre blazi oni ni di nkomo beble ti echire no fle ayuba no to ofle ayuba no ana ogina fon so an akola ne yamba blazi wonti mi ngi akola no ana me bla sesa na tie dia wo bla Akoma bla na yentena si me mpese asamne be yeden asamne be ko ba bia nti yentena si wo azike mbla na yuba mbla na nyina yentena si na yensiesi asamne na yensiesi asamne wo fie me mpese asamne be yede be ko ba bia ana bla azike so ni problem Esther ye ne ba Esther won na abo ne ho ka ba pim samle wo Esther nya ne ba wono no wo to no ko be se Esther nya ne ba nti no wo fly yuba na an me bla kwa siempe ne jimifo wo ya bema ana me bla sin ya nti na ya ble ba menu ya ba na kan e kan se udi atem di ma mi atem ne ma mi se bi se ma mi ntwo nsusuo ma mi oba ma mi be wo daga tam ayuba no nsam bebre edi me ma mi atem ma mi oba ma mi jimifo na 1 to 2 ye no ma mi obebre pa ma mi e baifo me kaya na ya mi ya na msa asamu da no di mam ade achi a an obusu onfo se ade achi a osi obusu ani se na msa nso metu me nko na me oba o ma me mama me nsa asamna anu di mam na msa me di ba bedam okay ahaya Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie no enwa sugu so wutie no eye fido quick loans ena make up for ediama obibia da wotewo na osmeni adwumaye uni adwumaye bomodia ne ko Google Play Store download the fido app no we download the ewia na wadidie wo mu kanyina so na mbom
fido for enka ncho se feska bra feska to ho na yemfa bi emma da bi fido for malo na wo mo edema enu ti mfiti ase na ma 200 Ghana cedis si ya utua udu hu na utua ni ya ya ma 3000 Ghana cedis obetumi e dia ye dwete bebre dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na ema usanka fido quick loans no ebi na eni da so e ba clinic nie wani ena ya wo ya se ebia wo mba wo mame wo papa wo ankasa eni ye nipadua kania enu ntisha ne nso se eni da so e ba clinic ena obekọ na fe wani yade nyina yakotu ase de ma wo ye wa doctor fo mu akunini eni ani ntire e wo ho henia na se fibroid diabetes enu munka pressure hypertension sisi yade stomach ulcer mema wa ye mrempe hepatitis wunya eni da so e ba clinic eni da so e ba clinic bomodia na ebra na eni yade de ya bere ma sisi na yade nka ye so de boy yen sa ne sei yade no atopia fajan cry Tabora Alhaji Walako Junction Kumase Patase Brother Man Kwada Su Estate Bunu East Tachiman Afugo Sote Region Ube Unu Eni Daso Eba Clinic Bomo Diana Fred 0540 864 232 0540 864 232 na anyone any common sisia Dawood Aba Hospital yani edi Dawood 360 capsules and Dawood ointment Aba 360 capsules no sisi yade eni antutuo oba bema no bi oba no 160 bema oba no bema no 180 e kabomu a na aye 360 na uya wo de ointment na twitwi wapo no wapo so eni yade ni na betu pia afagyan ubenya bi o heba na pharmacy shop over the counters ubenya bi ewomu na pharmacy ne ba shop ebomode na friend doctor e was 0244 886437 0244 886437 na anyone any enkomo kafefe ositalala talala kafefe eyetakwa bentro sabema bema low sperm count obema mu ayemre unsu fita wo bema no na chese wut adie senya no unu sa obema no twia na etwikom ehi wunya kafefe capsules oba enka ewo ho anapokra sa wakosuakumanu awa yensuo emu abie ensansa ne krogu wo ko ficha wote yem fichi konsisi so oba wini feelings mesewa da yade giade enfansa yade uyia kafefe talala edro we yadupa ti ukoda ne ba kwale na capitans madam mo ase owusko bi enkoko ubenya kafefe frɛ 0207 183 819 0207 183 819 kafefe was it talala Fetus bamboo toilet roll shane so emame Fetus bamboo toilet roll enua ene toilet roll enei wo uchase ye de siesie ye ho ye de ayi ye ho ye kama obani koskua fabi ema no fanko has chemical bia enim ye de empempro ena ye nti hu ne kala no a eye brownish color pa efe na enti enua eneko enua na ni dwa woso Fetus bamboo toilet roll wo enka na pebi etu aton wa frɛ 030 222 4843 030 222 4843 kuma say frɛ 0550 000 990 0550 000 block B612/8 ata Nkwakwashe OP North Industrial Area eho ena ubewiyen Dr. Gbadema Herbal Center yen de Gbadema garlic mixture no aba garlic prekasa ne lime natural herbs and ye dia ye Gbadema garlic mixture and ye chesa cholesterol no sade ndoso ebeyi ni nyina afri ho wafu na ye kase ye stroke wedre waso no ye Gbadema garlic mixture garlic ne prekasa no ye adwuma big man capsules no Gbadema co capsules no ye ma be ma wabo adabere dwo no ye mra wompem and ye wo fa big man capsules na wo de ye co capsules no aka ho ene jejejeja enche bema begina ne naso Gbadema co capsules na ngasa no etu koko ene yamtim ase Gbadema ladies capsules chese ekotia bacterium se eye white anase woba nkeka wa bia wo akoso akumanu mo no ebeyi ni nyina afri ho ediama Gwedash powder ene the capsules no wo bia wo asthma we pacho numbi na hwe na ube hunu pa enka wo kan she drug international herbal center ubenya bi ho Accra Shaman Equus Pharmacy and a Redema Pharmacy Carnation Kaswa Tribe of Judah Frem
0248 288788 0248 288788 na Emma Wasa Enka Dr. Gbadema Enro Papa we nyina ebi na we ya yisie entimo fam me maso kakra asenie ebusua pani SK fan yata friend Okofi Ahen offenso asamankama enwowo Mr. FY Asari Bonsu Kumase ene papa butio Ora Kwame Bonsu ewe US abrochimemu ewo no odi ne dwuma Desmond Bonsu ono so ewo France Elizabeth Asare yata friend Mama Love Canada enwowo mama wani wamu ni suada ne ponei wo hwe ensada eye odefo ata wo amponsam piesie papa bi fast food VIP Kumase atapeni eta friend Amelo Kumase abrochimemu USA abrochimemu enwowo Nana ata owusu yata friend Wasti ono so wa America abrochimemu ho General Sergeant Roxon owusu yata friend Nana wusu Ghana Police Service Seshubekwa Western Region one odine dwuma Mervis Chumesi Ankra yata friend ma mechirewa wo business woman ewo Kumase Nana Wiafi odine dwuma ewo Australia abrochimemo abusuan kan ya se chenchen bia di won wo enyina boa eje hia beto won makwantemfe wo mu futufu wo mu nuaba won made nyina wo ba pani sara kranche ye maame enu oduma kuma wuo ede ne sene no edia ne yeta de friend pa aye maame sara ye maame di fi adio sonom ansana wo to na nanom se do sɛde ebusua sia hyehyɛ yɛ maame ayi nie nyame yɛ adoma December bosom ne de ɛtɔ emiensa ɛno wɔde emu no bɛto mpɛmu ɛwɔ fe so asamankama wɔwie a ɔbɛkɔ akɔpa ne korabre ɛwɔ fe so asamankama mu sieyɛ ebusua firi hɔ abɛgye wɔn kakra awia bɛsɛ dɔnko ebusua kyerɛ mu a ɔbɛkɔ nsia ho wɔ nase na fe wɔbɛsi nkonya ɛde ayɛ maame sare yie memene da no na wɔn magye dakena kwasi ada December bosom ne de ɛtɔ 9 abusua se baabi ɔbɛkɔ akɔyɛ na asia sorry ɛyɛ asamankama True Church of Christ abusua firi hɔ ba awia bremu no ɔmo baba bɛsi nkonya asamankama baabi ɔfenso hɔ baabi ɛyɛ yie no na ɔmo abɛtoa ɛyiyɔ no so na wɔn nom sikasa abusua ne adɔfo to wɔn sade afrɛ ɔmafo yɛ mo wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ yɛn pitiripi ne mpatrapa sɛ ɛka wo nantini na aka to ɛno nti bumra mejam wɔn mo December bosom ne de ɛtɔ so mmiɛnsa de kosi ne de ɛtɔ so mmiɛnso wɔfa ne ɔba apani Sarah Kranche maame Sarah ɛyie na ɔnkate n'akyi ne yɛ maame nkɔda din enti sɛ yɛ mmra Beatrice mmarima sɛn na ade wɔn ba ha bɛba ne papa ne Ayuba ɛna ade ne ba ha na emom no ɛnyɛ ɛyi deɛ ɔtɔ so mmienu no Isaac ɔno deɛ wɔse wɔn kansa akwala ne nyɛ ne ba wɔse akwala ne yɛ ne ba deɛ Ayuba ɛyɛ no Ayuba aturati ne so ɔbɛkunu ade akyi akwala ne yɛ ne ba ade akyi akwala ne nyɛ ne ba nti ɔno no wɔsuro nipa ɔbɛkunu nti mu busu amfo flazig ne so ɔmbla deɛ hɔ no ma aka na ɛgye sɛ bra wo free Ayuba ɛhɔ na wakoshi Isaac no wamfa nyinsa yɛ ankɔ deɛ Beatrice kanokre mama me patcho okay woni Ayuba gyaye edi sɛn ansa na wo kwakoshi Isaac me na Ayuba gyaye gi 1 year ansa na me kwashi Isaac na me ye adwuma kura ya mfre ansa na me hu Isaac eye gyaye anansa gyaye bɛda me nkyɛn ne bia dabi me ne gyaye kula wogidi me ne gyaye na woni be me gyaye 1 year sidan na 1 year chi ukoshi ya wo bi ne kɔwo a be makro ne bɛba bɛka kyerɛ wo sɛ ba ne yɛ ne dia na wɔn fle mimi wa akora ne chi mimi wa akora ne obai mimi papa mo obo ama oba ho no ma yetina ase ana papa bu sɛ wunu ba na anyim ana ɔse wɔne de mimi firi ne nkyɛn no na minyim okay na wo firi ne nkyɛn no na wonyem ne sidan wa wo ba no wɔne nam ho a wɔde akora ne kyɛ sɛ akora wei de ɛyɛ meba Beatrice mama Beatrice mama miti woni na jai 1 year mene na jai woni ni jai na wo san hye like ebi wa wo koshia no o mene ni jai ndem nhia no because na atem dide na kɔ na ano ɔden mimi ntimi mbɛfa wo a wo yɛ me mpena wo nkɔto mtiri nsa wo nkɔ yɛ mu ade na 1 2 atem dide na kɔ na ano ɔden na ka kyɛ sɛ mene ntimi ntena nto onu ba abo ama no oba ho na me ka kyɛ papa mo sɛ mmenya me hwi no no obɛkɔ a wonya dai
wonko ana papa ebusa no ana ose a wosre atem de wodi ana papa se obefa obi ba na woni ne ti na mbele bi wose obedi ne maame ne papa atem di a ende se nipa no wo mpano nti ana me ka chanse me hia no ofi onto wonko ne ba bi nti okoye na me si blazik no ana oji dan e ma me ana me kwotena ne nche no ana me de wuye me wuye na akola na 2 years wona ne woba patwa da bi woni na anwo na woni ne jaye patwa da bi wono ne jawo na wona oja no me na me ja no woni ne jaye ma ne ye ne ya na ende mentimi nkyere no opopa meka se na opami pa because me nya nipa bia me nya nipa me ha adwera na the way a otie no ana the way a me tie no me wo bibi na obusa me a me ma ne bia na me hu no na woni hwi na me so me nu hwi na me sua mpa no dwuma na me du hu te ye nyina se ebebuo ye ho na ndaachi ne atime ade awale awuye ma ede na aduba yewa wo behunu se no odo because be ma odo wo sabi so sabi enyado eni wo ma metwa siritem ti die no oye ma wo ma wonu se ayuba no odo ba wonya me hwi ba ade ba ko ne se wo ya ade no obeka wose ade cha menye biom ade cha no wato aso ade no oye na aka because obetimi adi maame atem no odi maame di matem twensonso onya oba one wa no no maame one me e ka maame ho wotimi di matem nya oba o maame ho pen oni me maame sa no maame anka masama no dada so o meyi na no bra wo hu ne se na kosu akuma mu ono eye waterfalls Akoma FM no ko yi na no maame wosiro na ade na esia wotumi didi watemu amebi ka maame a wonka no menya rehwe kama na wo si me pe no oba abo ama wo hu mu fufuro na me ye cha na fodwuma ana me ko mpapa mo ti me nim so oba honum wo se me nue ba ko bi na ade me no mama no fle ana oba na jo me wo no flem ka cha me so wo di ampo na me ana jo e dia o so oba yo ana me hie no wakwa mo to oba no ana me di no ko mpapa ana mpapa si se ade a na papa ka cha so onum so opemba no dia wo kwa bomodi so behu mpanyimfo na maba Akoma FM omo behu mpanyimfo na oma ba ye behwe so oba ye anase wa ma asembe na okan ye ewachire na ya bi se bomodi na bro ebia yade bi da so wachini wunya yade ya no aduro a doctor for cardio pa asofo ne nso cardio mu pe na so still a yade di wu kowo mu ye black covenant ya na hunhum wa wade wo bi de wo ka wabo no wa mpeso obetua o how bay na wo mu meso na ya bi na efre wo no bomodi na bra agona saman na ya bi na mbanie 0243 134535 0243 134535 obi agisika na so wo ye ya ompeso de be ma na ya bi be da wo ka ma onipa kwandi mirika ba betua this answer on the WhatsApp line your audio fama no it was 0557 66 75 0557 66 75 na ya bi eni nkomo na enne de wo awunim honest ni papa ya waba chese ene yade nurse ni wo tu yade se deku free wa na yade no osu se fie enu ti bomodia Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Grace Gift na chese ayaresa Akoma FM mami enu ti yade ban hepatitis and have prostate cancer enlargement fibroid diabetes stroke hepatitis typhoid fever malaria ulcer yade ban na have enko ba bia o Grace Gift Shannon so ye wokumasi wohwim school junction wohwimama from Barakasi Road Enkran New Achimota Petroleum Bungalow wa Fre 0543 32 00 0543 32 00 eye pakum capsules pakum ya memedro Akoma FM do brada wodi eye pakum Janika 442 woba wakosu kumemu hono eniema age nsrepe na age mpataku wokwa no asenya ba wodi eye Janika 442 ewo beche na chesa ven capsules support to prostrate no woba wobemo odwonso tentem odwonso so ya no ya ase eye wo ya wodi eye vn ven capsules medfagen
ebo ma mo gye frisa ne ye nipadua ne mo wo to asegye yu fa na muro mu kosi form woda na dwa wontumi na arthritis ma mo ye adwumaden agodifo ma ene mema no mo de eye medfagen Akoma FM rocket clinic limited wo kuma say alaba abu station on school house ene di ehwe ne mo frɛ 0248 88 50 0248 50 aha eya community 7.9 FM e catch o say baby awo bia say wo problem wo how bi na just say wo pe solution wo pe baby awo de wasam kwa wo benya anu yie ekwani ayefa so enya basket ebetra ha no me eye baby a kwoma but Akoma FM ye faso na fe ye di adwuma enu ti problem bi a wo de beba ye behwe ne yaka na ya pe solution di ama o ye kan ne yenka ne sakwa ye tu na mombra ye frɛ basket na ye nya no ye tu ka ediko won mu fie ko invite no nti ye follow up e wo story a o case a wo de beba no ne ya hwese ubenya eno eho anu yie enu nti bomode aye wo kumase askwa ye ne mo ena edi enhwe ne mu enu nti bomode a ne fa wo stories no fabra ne yenhwe ne yentra so yanyi sika wa ha enu nti sɛ de wo case ne sitie bia no wo de bra oba ba ma bia di wo oba bia di wo sofo bi malam bi Akoma FM wo hwe wo ba bi se wo so wonya ne class wo do sika ma sɛ de story ne sitie bia wo de bomod obi na repu ba obi di file oba obi asisi wo ba ye behwe na yaka ede ama ye wo kuma se sport askwa ye ne kuma se mo no na edi enhwe ne mo wo se wo problem bomod ya na efreme o frame a metio na mama wo aba frame na mintio na fe me ma wo mra 0245 301462 0245 301462 0245 301462 Akoma FM Akoma FM e wo so ba ye beka cho sebra ni yenka wansem no emfa ema Joseph fashion awia wono na ahyemata de kama me de eti hey we nya ready made eye Josie ensa no bronya wo be hye o ma be hye wo be kwa na asem be ko programs ahodo wo abrochire wo regions no ba bia wo bia no wo semi star we na next hye bi na na yire hye bi wo bi wo abonte na your fight twa na efa WhatsApp jo de obeya no so do measurement be ka ho obepam ne de abro ho ba bia wo enye barrier Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 Akoma FM she's so ena ama me rig ashe na fe wa ye me makeup she's e wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ene di enhwe ne mo se wo period se ye conro se eye shorts curtain se eye long baby a wodi ko bia baby a wo bia eno so enye barrier which any nwikura wo pa she's ebeye ne kama obe package na fe ye de abro e wo baby a wo bia she's number ni 0249 155 155 Akoma FM oh Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and the day and mo freshes na oma rig Josie Pamata dia ma no na she's so ma rig na fe abo no ye twe ho abane akwa homa ne so na ba wuji this one no ono eye wono a eno was one rest studio no ogira ye gate na no was one rest studio oh my god Shannon so Emma me say first story no a 3p garlic mixture P-Work natural the 3p garlic mixture ba Akoma FM ya what do grow fine mojadro aba one more na asoya sne first story ya de ebre one no fati enanu asemu a wo de ba ye no na wo sesen metio and I know somebody na de dan ye no trase ye okay asembe na epia mic ne ba wa no kakra ne nkasa and I know asembe na de dan ye no kasa ne enko hey asema wo de ba nya no kra na no kra na me bi so asem ya asa won studio ha Akoma and I know asembe na de ba ye ba sit ne bra ba fie na no yetu ka ko ho one ne bra ba
ba ne bra ne so ma ne nua ne ngura ha minima de kodie ntia minim me so wu ni mimisa mimi bisa wo de wo de ba he no na mi bisa nya die ntia so ma obi aka so die ye ne wonsa me se di asem na wo de ba ha last week wo ba di asem na de ba me ka se onsha mo ba sister ye be ma kura na bo so wo ba bi a wo tie no wo ba ya wo be hu na brantie no ato so ahunu da bi ene start na ka asem a wo de ba mi sha ba sitina me ko Akoma FM mi sha lopu Ken West ena opem nti opem no ka se opem ena me pene so na me ne tinae afede da ba ko be ko omufio na ne ma me de ade hwi metrim e ma me ti pae afede ma banyima si omunji akola le hwela o se akola le nyane ba mango ni se na ngua akola le nyane ba o ka se ko yi nyinsa ni groma uska da bi anko diska ne ba wa famba okay na o se wo de ba am wo de akọ hospital to am ya ko yi anase o de ba se Akoma FM o de ba se nche koto aduru ko de ba se me fa nkoto aduru na mi enti wan na wo bo na mane sabre no na o ka che wo se ji sika ne fa ko yi nyinsa ni guo no me ka che bi nana na bra bi o ye friend bra yi bi no mu yetu so no mu yetu na o ka che obo ana o ka che omo iti ye kwa de ba bi wo se ono ankasa susu abla sa na o kan wanka de esa wankasa mi nko yi ni se ono enya ne dia me dia kwhye mi dia kwhye okay enti boys ben basit boys Akoma FM ben ena na wonimu wo mo bebere ebi ne hwan mame mani abre ebi ne hwan ba ku ye friend best man ba ku ye friend manaf dia kan mi refi obudi onimo omudi okay mi wo video bi e wa ha ya ma mi video bi basit say obeka kire ne say oni wujai 8 months ena odi nyinsen no ebre no 8 months ena wodi Akoma FM obwa okwo school 3 months oba e menyim na me ka kire no no se ena mi sise ye ni de ena se mi nkoyi ni sen ngu ma nkoyi ngu a enya akola ni nya ne ba ena mi si de bi mi nkoyi ngu nti mi ka se mi nkoyi ngu ena so ka kire ni ma mi se ono ni sen ni nya ne dia sa na o ka kire mi onu wujai bosu onu wujai bosu me nwotwe da bi wona netia no oni wujai oni wujai bosu me sen 3 months ena wodi nyinsa ne ba na nya se 3 months a me ko 4 months Akoma FM 0322498037 within the baby afrefree Marco yeah Marco mama mo mabaso juma pa mo yere wa santima nyame se wona Marco nyame se am papa ye feme kwesi ewu a taxi driver edi mo do abre ko jan sen so Marco mo asam kitwa bi ama mo anim da enso mutini kama bibia e kama nyame se am pa na Marco abaya yi first story no abaya yi medical kan wa fidie kesi we se Marco ye saban die ne de onfamra 11 2 se ne be bia betini ateke ne ba bise ne mama Akoma FM omwa yu baba na abaya yi wo mpranfo bebre wo ba ku mienu miensa wanyem wo si abranti media na be ma ben na ono ti amaku onim se wo mpranfo bebre a wo fa ya funu a wo ka jense wo no obefre enti die ne de ohia die na anso na wa hwa akola no na wi ase ankata no se wo hwe akola unim se yo ba abla nya ba ya na ya papa na maku abranti no bibi sa se ade na oyesa uchantra no ape yimpuma bi dia fa ho ene ma ba omani abre pesika na watam trend de na me no goda ma go sana nsam wi Akoma FM apese wa da jaw ma gaw me da say within the baby afrefree ma ho did you so champion brofin kwama mo ahoya me nwan kwepekua o ostra wo si wo tell life enu awo o waka fo pa ne ko jara wate
Bakuta na yaso amsa na onu kani sadina na obakoi ye besre wo be me se wa ana wodi ho share na wono share me wono share wo ba wo mupa wudi ni wo mupa ade kura na temuni so fresh ye ko otipi wo kura se no wuti no ba bi sasa Akoma FM ade bra ye ko kira ha so ubu ne ayi obeje Nigeria obeka kira wo mo makura se no sare bi me ne na me nka ho so ade afie aha wuce wun me sha wasu yan kwakiro sai kiro wa da komo no on na wo budi wi a wasu wada wuce wo sha hwan ayawa eje me ne a tie poji na busha fanyini asamo no majaje bi wate be ma ko za wajaje wi akwan za wudi ni ba bi afrefe hello ba ni ma yes yeah o fa bu tini abi market na me ka tae de kuri kam ko ko okay yan ko yeti ora Akoma FM ni abema ensu a yan sa no mu na me ya wi wa hu ni so ba no wonye wa hu ni so ba so wonye ebi nti na ma me pablo na ko fa na 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 ire akoda eso mu so akola no of wonya sika esiko mbe fa su bi mbe je sika na ire ebie ehwo bi na no mo ye de wo mu duro ni foni na ko fa ba ye no me jino wo sai to ne na fofo na ara sita ho no mo ye de wo mo ye sai so wo so akostu wo du etire ga na jine ye de esa wa akostu me ka je mi ya be ma sa mo me bi a me ni best no ye ma ya no wo mo nya ma ye na jini a wo wo ko ko yi ni na sam ni na sa wo twa ko na na ka de sa bi a wo ye ne de enye ma ko na ye de esesa o ko fa aba akofo ni sa aba awo be afena ko na me peno wo le tieska ema amene na yo tiesko wo tiesko ene nada ni sa aba ya tebeji ni sa oba ma mo ko sana mo ejo nyame ensha be papa ya say sawaba junction of organizer for bi ho wo mo ne unity oil no na edin hwani mu ya say TV boyi bi a wo mo di abesi wo no che say enye TV ketwa enne dem say yo akoma mu nsam dam nti nyame ensha mo papa bre bia no mo nya ne sa odi ne ba bia afefe Akoma FM odi ne ba bia afefe me da ti bebre Midiane anusika abrantie me kata free atosu extra new site maame ya na wo bobo ba bi o mutie na atosu extra new site mo yedin o ya bo yedin yes ba me da se kakra me kan se ye nua ba ma na obetena wo no sebe na agene wo fom because utin kan che se oba mouse kata sebe kokodino na wo ye hwan a oba mouse ka e ma tere ne Ghana se ji na wo ne nkoda me ho kwa me bata I don't know obedina kaka asem no abai wa no kosumu ni so na na dwi me dat maame nyame ensha o papa me so me da se aprabon information center bi edam wo ho ne agai won fa akoma mu nsam ni agro ne akoma sports obekọ no na edam wo ho information center nyame ensha mo papa aprabon wodi ne ba bi afrefre mini aba ko si aba pa bi wo fa kwata papa mini aba mi kuramu wa santuma pon ko fi ase no tan coach mini aba ma me emma wo ha na me ma wo ni wa bedwafo mo ni adwuma papa na aba ko fi ase ne mpatam bia wo hwe mo fa ni agbo kitikiti ko ma me ti ato no so asene ba pe na ne blago ni misapi o mo agebra o mo tie wo dendendende mini aba be ma no kwa ne ko amakwa kam didi seka sebi ka fa so ne wato no mi me bufo funu di wato wa chechire no oba wo si oba ni yetutu ni anase oba no woni member bebre na dida enso wo mu yenyire ti wo ko hon ko fa no na ne we ya ba wo jira be tutu ayampi ai eno ma miska no se menini na no wa bodam wo ya kwa kwa ma enso go keka kwa yiti so aya wudio enya wudio wa ko nko ade enamo ye chiri no bini abase mfa ya senche na wo jira ho tutu ayampi wo ya kwa kwa ma yesra no yesra ma binom ayom du tutu mo na mo si ba bia ye kene wako for wetu aze ebi kwa be me kwa dini se ya wa no plan wa no nyem ye aso nam se won trafa kwa won nam yesu ntuo on dia se mu bia be ma ntuo kika chew eti be ma no wo ko sam le so si enya ne dia o ma de be pubu ye die ne pubu na se enya ne dia fa enya ne dia no no so afa no me da se mi aba papa bi so me da se papa of akwata papa me din de Maa Akos program no eye akoma mu nsem na hyene so ene commentary wo ho ene commentary ne we din ne ba bi afrefre
Hello, me di ta ti han ni do ka fe ti mo ta. Me ba cha kasa ne yanko. Oh, me ba cho ta ti we de obi enu ma sipa o. We de wan che sa ki papa fra. Ah, we se ti pa na pa ti ko ni den no ama ye ni ma bia se akoko ya ma ho ta ba. We de won ka se ye na nyokra ba ba. Meda say ya sorry so na busia pani Samia Champon ene na godie mu akonfo beji adwa na fe wode Akoma Sports papa patro amoso wo pe sports ya koroje a ya Akoma 87.9 FM abusia pani ene ne crew na se ne team on beji adwa enu titra se na twen wo no feel every taste it never spread top chocolate spread